Mbukelo Ntuzuma TV sisemarisburg namhlanje uchef ongabheki lo ngifika selidekiwe itafula namhlanje ngithe angizobona ukuthi ni baphekene eMaritzburg so ngifikile njengamanje lidekiwe itafula insizwa ade ngaphakathi izosupporta uRasta uadvocate ade ngaphakathi enkantolo mfowethu kunjani siyaphela nice namhlanje benize ngecala lika Rasta mfowethu as a smazi from March and March. We've seen him, he's been there, one of the leaders of PMP. Uboshelweni mfowethu namhlanje besisecaleni ka Rasta la wavulela khona umuntu waseMalawi icala umuntu waseMalawi waqala wakwenza uRasta ngesipeleti uRasta weza la eRope Street wazovula icala amaphoyisa la anga entertain leyo nto labuya intombazana leyaseMalawi yazovula icala yeza kubula sesivulile icala yabuya nazo vula icala amaphoyisa entertainer into yomuntu wangaphandle akwazi ukuthi ehambe oLando Rasta amcharge waboshwa nakho ke namhlanje waliwina icala lakhe aseqhamuka namanye kamacala amaphoyisa obeseliwinile lecala aseqhamuka semfaka amanye amacala sethi unamacala awu4 akawenzile asingawazi ukuthi aqhamukaphi bathi ugqekezile etolo ushaya amakwelekwele asikwazi lokho even noma footage awekho ama footage njalo so asazi noma lamaphoyisa la akwazi ukuthi esebenzisane abantu bangaphandle kusho abantu base South Africa banendaba nawo kakhulukazi eRope Street sinenkinga enkulu vete la ngaphandle eNkulunkulu ngoba amaPakistan amaningi ahlala la even namakwelekwele ahlala kuyimanje ahleli lapha endlini zawo ngoba yazi ukuthi protect yona uRope Street so asazi ngamagama athini leyo nto nje isikhathaze kakhulu so nathi sizoba no action so imashini sizomasha till uRasta zephuma yilokho sizokwenza kakhulu mfowethu bekwe umhla ka30 beninamamashi ngeke nga-attenda phambilini mfowethu iniphatha kanjani lento ukubabona bengahambi mfowethu since kwasasibeka umhla ka30 June ukuthi ni ushaye sekahambile leyo nto isiphatha kabi kuyatshengisa ukuthi kunabantu bomthetho abanesandla kuleyo nto ngoba siyazama yonke amandla ukuthi sibakhiphe ubakhipha kwethu even sekugcina kube ngathi uthi thina mashi sefuna sinqande kamandla ukuthi sihambe sobakhomba ukuthi bahlala lapha noma sobakhipha ukuthi naba labaqashe khona sesikhona nawo umandla ukuthi nje bafuna usinqanda amandla kodwa ngeke sisinqande kamandla thina sikuZulu sizobakhipha yabo nje sikhuluma nje namhlanje mesisuka nje la neteam yami yonke siyahamba siyakhona siyobakhipha ngoba asikwazi ukuthi singahlala namaPakistan la ebebopha umfowethu wase-South Africa wena wanazi incwadi ukuthi avashile kodwa asene right ukuthi ezobopha umuntu wase-South Africa asazi ngamagama thina even nalawo maphoyisa lawa akuwona ambophile sisazowalandela ukuthi ambophe kanjani nalo ukuthi sisazofuna ukuthi lento yawo lamaphoyisa ala engazi ukuthi ngeke ufake kumadlanga commission ethi ophenya ngabanzi mayelana nale nkinga yele esibhekene nakakhulukazi la uNkulunkulu sinenkinga enkulu yokuthi abantu bafika bayarekelwa kakhulu sibonile koThekwini bayasusa bayasusa zonke indawo kodwa la ngaphandle uNkulunkulu siyabona hayi baningi kakhulu abantu lapha and then futhi banenkani bayayiqhenya ngokuthi bayakwazi ukuthi mebezo report amacala la amaphoyisa la amaphoyisa la eRope Street mase ahamba yobopha thina indle eminyama akwazi ubopha amaPakistan abaphathina amaZulu asiwazi amaphoyisa eRope Street ukuthi asebenza kanjani okusho ukuthi wona amaphoyisa eRope Street athatha uhlangothi kubantu bokufika kwabantu base South Africa wanendaba nabo even noma thobelela nodadewethu baphila nodadewethu bethendlini lapha ehlala khona emakhaya should abanendaba lokuprotecta uZulu amaphoyisa eRope Street uZulu awumfuni uZulu funa sichaze lokuthi amaphoyisa eRope Street awanendaba noZulu asekhonda amaPakistan mfowethu kuwathini sabona amabhasi ebawelisa especially genge yaseMalawi mfowethu kuniphathe kanjani ukubona lokho mfowethu kunikile ithemba lokuthi bayahamba labantu kusinikezile ithemba kodwa sibone ngazi ukuthi nawo lawo mabhasi ngazi ukuthi anonyawo lempela abathathe bambise kade ababambisi shothi khona laba bathulula khona masebeyayibuyela akoba kutshengisa ukuthi khona labantu abahambile ngoba uyabona bayabuya kunalokho nje uyabona nje ntambama ngabo3 ubone sebechitheka idolobha lokho sebegcwele idolobha lokho xa ukuthi labantu baqhamuka ngapha bayabuyiswa back yes mfowethu sibuyele back nje ngokubuka kwakho yini eyenzeke wrong baze bagcwele kangaka labantu and baze bathathe umnotho because njengamanje amabhizinisi amaningi aranwa ibona basidayisela izinto even igrocer emalokishini sithenga kubona lokho esibona ukuthi njobe bebuyile
siyazi ukuthi abantu abaningi babo bathi thina asinawo ama-scat skill okusebenza. Siyabuza ukuthi usuka kanjani lezweni lakho uzothi abantu bala eSouth Africa abanama-scat skills ukusebenza nokuthi abanayo indlela yokuthi besebenze bona, kodwa siyakwazi ukusebenza thina. Yabona njengoba iy'tolo zabo siyivala, abantu base-South Africa bashilo bathi sizokwazi ukuthi iy'tolo siyithathe sizirane suka abantu abamnyama. Lokho sakusokhonda futhi sakujabulela, sizoqhubeka sibasupport abantu bakithi abamnyama. Into esizoyisho nje kakhulu ukuthi nje siyacela amaPakistani nabantu bokufika bakoqhamuka koMalawi bakobani sicela bebuyele emazweni abo, sisale silungise i-country. Umuntu oza la uzoza ngamaphepha awube mgunyaza ukuthi uzokwenzani, uzokwenza siphi isikhathi somsebenzi esingakwazi ukwenza thina, kodwa awukho umsebenzi ohlulayo sozulu kwethu. Kunento engiyithandayo ngePMP, bengazi uBruce wangisendeza ePMP wangivezela ukuthi kunobugebengu. How much do you know about uBruce Mhlongo? uBruce Mhlongo iqhawe, sizokusho ukuthi kuyiqhawe. Ukuboshwa kwakhe siyabuka la kokombali, uyisonto nesonto kodambuza udutshula abantu ngaso sonke isikhathi. Njengoba manje khona uNjoms bengingase kungenzeki lokho ngoba ubugebengu msebumnqandile, okusho kona ukuthi amaphoyisa ayithozelela ukuthi njengoba bebopha umuntu ade sebenza sibakuthozelela ukuthi bani ubugebengu bani ukuthi ubulawa abantu kudutshula abantu. Shothi yona impilo abayiphilayo leyo. Even into esizoyisho inkantolo ngazi ukuthi zisebenza kakhulu ngalabantu bokufika. Inkantolo sisebenza kakhulu ngalabantu bokufika, even nawo amaphoyisa asebenza kakhulu ngalabantu bokufika, ngoba ubugebengu noma sebuthola sebudla kangakanani, umuntu olisana nobugebengu uyagcina uyaboshwa. uNjoms bakwazi ukuthi eqoqe wonke le genge lesasibiza ukuthi bamaphara abafethu bakithi, wabaqoqa wabasondeza la, uthe bese basondeze la uNjoms baba clean. Manje sikhuluma nje na amaphoyisa ambophile wona lawo eseduze kwethu, iwona mvulela icala. Usho kona ukuthi angicela nawo amaphoyisa lawo iwona mvulela icala uNjoms. Laba nje sikhuluma nje ledlula nje impela leli ilona impela elimbophile uBruce leli ngiwa nali futhi lesibili iwona mvulela icala kambopha uBruce. So thini But I just want to get your name, yabo, because okay. But I was overwhelmed by iBhodi when libhekela eMaritzburg fethu, yabona into eCosini avance fethu ngagcina ngasamtholanga uBhodi ukuthi bambiza ba. Igama lami ngumxolisi wakaNxumalo khona la ePietermaritzburg, kuyona ilunga leMarsh and Marsh. Fethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga.